دما بخیر بینرین چارپل تیوی دیاره پرسکریکی کی تکنیکی چه بوج بوی هفکار من سراج نکاربو بکبه اکران جبوی از نها دیدامه چارپل مدیا وشانی خواه دی جیرو با دست ببکه و هونه حمیر روزن هفته اکران چارپل مدیا دا به روزن گوهرتی به روزن جدا جدا ده لپیش عمل بروابن و در روزن مدا گلکی به ام به کادروی کی گلکی جهاتی و براستی هری کیک سرج روزا و بخیر کردستانیان هجا ببرن پروبلمه کی جی اینترنت تکنیکی چه بو وکو هفکار من کت دوره از دست به برنامه خواه بکن اما به برنامه وشانه کی نو دست بکن وک جی لوگو یا جی دیاره ببین ناو برنامه ما روژاوا میه لسر ناو چارپل مدیا و روژاوا ما سلاب و ریزی خواه پیشکشی ودکم هیویدارم امی بهفره برنامه کی برهمدار و خوش در باس بکن تماشاوان نیجا هفته جاره امی به برنامه بویرین لکردستان دقویمن بنرخینن و به میوان خواه روژاوا کرد و کردستان بینن به اکرانه و امی بوان را بپیون مجار امی اوه هفته ده چاره سرکرنا پرسا کرد و کردستان ده رولا مدیا و چارپل مدیای چه به امی چما چارپل مدیا پیوستیش کی داری درکت امی وی به میوان خوی استودیو را وی مجاره بپیون میوان می وی هفته اندام کمیتا ریوبر یا چارپل مدیای و کسی کو برنامه چیکرن امی بوان را بپیون تماشاوان نیجا ام همو زانن آگاهداری راگاهاندن یک جی محفی خوزایی یک جی محفی کو هیزی ده مروان محفی هر ولاتلی هی کو ام ببین آگاهدارین راست بگره لی دوی مروف تشتکی بیجه مخابن لولات ما محفی آگاهداری جی آگاهداری راست گرتن پر زحمته لورا ام ببین سدی نود و پنج مدیا دبن کنترولا دولتا کو هبونا ما انکار دکه ده دستی وان دیین جبوی وی که ام ببین آگاهداری راست گرتن پر زحمت دبه ام ببین جعالی چاپمنی و تلویزیون گلک تشت دبن کنترولا وان ده نها امی به میوان خوی برنامه سروی مجاره بپیون امی جوان پرسان بپرسن اوی برسیبا بدن نها ازی وگرم جم میوان خوی و به میوان خوی مجاره مدیا کردی و چارپل مدیای بوان را بپیون اون همو بخیراتن حوال نیجا برزی حوالا بدم ناس کرن جوی علی رزدار نیمت ممتاز آیدن رزدار میرزا آقار رزدار مهدی چلغن رزدار حنفی دوران و رزدار محمد گل امی اون خیراتن حوالو امی هفره برنامه کی لداخین همه از به یک ممتاز دست پی بکم رزدار ممتاز آیدن پرسا یکمین شتک کک ممتاز فکرات چارپل مدیا شکو درکت و پیوستی و شکی داری درکت تو کارد وی آید ما آگاه دار بکه
Gelek spas kek siraç. Slav li Kurdistana Bakur, Başur, Rojhilat û Rojava. Slav li Kurdên Anatoliye, Rojavayê Tirkiye. Slav li Kurdên pişt çiyayê qafê Sovyeta kevin. Her wiha em ji wir Slavên xwe ji hemû hemwelatiyên me yên ku li Ewropa û li derveyê welat dijîn re jî dişînin. Hêvîdarim mirovatî û gelên Kurdistanê bi xesarek hindik, bi zayetek kêm ji vê nexweşîna koronayê rizgar bibe. Sersaxiyê ji hemû malbatên hemwelatiyên me yên ku jiyana xwe ji dest dane dixwazim. Em werin ser mijara xwe. Ji filozofek pirsîne, di dinyayê de tiştê herî giran çi ye? Gotiye derbarê tiştekî de fikrê me hebe. Yê me Kurdistaniyên Bakur nehêştine tiştê ku em difikirin bibêjin. û ne jî heta van demê dawîn bi zimanê xwe bibêjin. Jiyana rêxistinên Kurda û jiyana çapemeniya Kurd bi hev re dest pê kiriye. Dema firsend dîtine, xwe bi rêxistin kirine û xwestine derd û kulên xwe, esareta xwe ya li ser axa welatê xwe binivîsînin. Îro jî ev yek wiha ye. Saltanatiya Erdogan ku Saltanatiya Erdogan tu rojnameyên cuda, tu kanalên televizyonê yê cuda nehêştiye. Belê, hejmara kanalên televizyonê rojnama zêde bûne, lê naveroka hemiya biye yek. Di vê dema koronayê de lêgerîna peywendîdanînê û gihîştina înformasyonê rasteqîn û parvekirina wê firsend da me em bi teknîkan û zêdetir serê xwe bihêşînin. Ev çend me he, em komek heval rojane li ser vê teknîkê xebitîn û gihîştin hin encaman. Me xwest vê teknîkan û bi awayeke kolektîv bi tarîxnas, sosyolog, siyasetmedar, ronakbîr, rojnamevanên xwe re bi kar bînin. Di encamê de çarpel medya derket holê. Em gelek dilşad û bextewarin ku em 18 bernameçêkerên xwe re ku hemû di warê xwe de pisporin, rewşenbîr û akademisyenin, siyasetmedarên bi tecrübe ne kar dikin. Em gelek spasî wan dikin ji bo vê hevkariya biwate û bandor. Her wiha spasî hevalên xwe dikim ku ev di sê me he ku em di lêgerîn û amadekariyê de ne û di encamê de em gihîştin îro û çarpel medya derxist holê. Niha kek mimtaz. Kek mimtaz, ez ê pirsa xwe bi şiklekî din ji cenabê te bikim. Niha spas ji bo hin agahdariya da me. Kek mimtaz, ez ê pirsa xwe rasterast ji cenabê te pirsin. Ya em hemû zanin li Bakurê Kurdistanê medyayekî xwerû bi Kurdî tuneyî. û bîsek berê me behs kir me got medya sedî nod û pênc destê dewleta dagirketê organîze kirin. Rêjeyekî pir biçûk em bibên sedî pênc di destê muhalefetê de yî. Çarpel medya em zanin rolekî hêja girîng hilgirt. Lê divê merî di noxtakî de li hev bike. Ew rêjeya sedî pênc ya medya Kurdî em zanin dibin bandora siyasetê de yê. Gelo em bibên ew ê çarpel medya di weşanên xwe de kîjan rêyê hilbijêre? Hûnê weşangeriyekî çawa darxînin ji kerema xwe tukanive di vî warî de jî temaşevanê me agahdar bike ew ê pir baş be. Fermo kek mimtaz. Gelek spas. Çarpel medya di xebata hunandin û pêşxistina hişmendiya netewî niştimanî de
گاوک به ایتاتیا سویل به از دما بحثا پرنسیب وشانا خوب کم شخواه برسیوا تجی درکبه راسته چارپل مدیا وشان خواه به دو زمانان کردی و ترکی کردی جی هم کرمانجی و کرمانچکی بوشینه هر وها و فرسند بده گلیندن ین کل کردستان دجین به زمان خواه باغفن چاندا خو پیش و بخن چارپل مدیا د چرچوویا پرنسیبین چاپمنی و وشانا ناونتوی به برپرسیاریا پاراستنا ماف و آزادیا کسان تبدیگاره هر مجاره کی کو به کردستان و کردستانیان و تکل داره مجاره چارپل مدیا جی جیه ده نوچه شیروه گوتار رامان و نیقاشن ببی رنگی و حول ده که روژه و خوبه آفرینه چارپل مدیا پرسا کرد و کردستان وک مسئله نتو و ولات بینه دوی واری ده طرفه دواره مافچار نوسیا نتوی و جبو دامزراندنا اداره که دموکراتیک که مافن همو گلین کردستان تیده هیه چه جیته وی بکه دوشانین خود چارپل مدیا تو فرق و میله ناخ نابرا اول زمان مذهب جنس هلبجارتنا جنسی چین و طبقهیان هر کسی که کل کردستان دجی ده چارچوبه هجایی مروی ده جبو خواه ایفاده کرنه دکاره جدرفتین چارپل مدیای سود ور بگره دوشانین خود چارپل مدیا ری ناده پچوک کرن و حقارتا کسو دزگاهان آزادی رامانی ناب اگر پچوک خستنا رامانه کی دنه ریز مافه برسیودایینا هر کسی کی کوخو توشی حقارت بیه دبینه و دگره چارپل مدیا لگل ایفاده این همو جوره رامان و رقنه مدنی ره پولیتیکا خویا لسر دجمناتیا تو تفگر و هیزن کردستان آوان ناکه دو اسلوب و زمان خود چکری اساس دگره چارپل مدیا دی ایفاده کرنا همو بیرو رامانان دا آزادیا میوانن خواه شخورا اساس دگره همبربونا رامانن لهمبر خواه ناکه اگر سانسور کرنه چارپل مدیا شرطی کو نلسر اساس همبریا هجایین کردستان ملت کرد و مرواتیه به دوشان خود پولیتیکا پررنگی جبو خو اساس دگره چارپل بدیا برنامه چکرین خو به هر اوای آزاد تهله او بخو مجارین خو میوانین خو اوا و متودین خو هلد بجیرن لدوی او جی تاني ريزي البرنسيبين قشتي ين چارپل مديا كونها ما ريز كر بگرن بله كيك سيراج يعني امي بوي اواي كار بكن و بوان ميثود و برنسيبان بس كيك ممتاز مالاتا اوا برسيبا مدانا زي بگرم عاليه كيك مهدي كيك مهدي كرم اخر تو کاره ده واره تکنیک و ریوبرنا چارپل مدیای ده آگاهداری بده تماشاوانین ما بله سپاس کک سیراج اجی تماشاوانین سلاوا جی تماشاوانین مرا دکن و هیوی دکن کو ام دروژن پشت برنامه‌ین لگور دلی وان چیکن و وان که خوش بکن یعنی کیک سیراج وک امگش دزانن لباکوره کردستان پرانیجی مخالفتا کرد امکان وان تنبو کو بوی آوی دنگه خو بگیجن گله ما کردان امکان پر کم بم بره جالی آبوری جالی تکنیکی لی ایرو امکان هین هسانتر بونه تکنیک پیش ده چویه جالی آبوریجی امکان چه بونه کو ام خو بگیجن گله ما لو ماجی ما چارپل مدیا آوا کریه و ام بوی آوی خو بگیجن گله ما کر چارپل مدیا
نه وەک تەلەڤیزۆنên نۆرمال ku em dizanin di ser setalît yan jî ûdiya de tê weşandin û digîje televîzyonên malan. Ne bi vî awayî ye, çarpel medya di ser xeta înternetê de wê weşana xwe bike û di birêya medya sosyal xwe bigîjine gelê me. Em dizanin wek her milletî gelê me Kurd jî di medya sosyal de pir aktif in. û em pir bi awakî hêsanî karin xwe bigîjin gelê me. Weşanên me wek min got wê birêya medya sosyal be. Weşanên me wê interaktif û zîndî bin. Wê temaşevan karibin pirsê xwe ji me bikin û em bersivê wan di heman demê de bidin. Lê di heman demê de wê weşanên me di medya sosyal de wek Facebook û YouTube wê werin arşîvkirin, kesên ku wextê wan tin nebin zîndî temaşe bikin, wê bikaribin piştre temaşe bikin. Gavkadinê min got em ê birêya înternetê weşanê bikin lê birêya medya sosyal. Em ê neyin ser ekranên televîzyonên mala. Lê rêyek heye ku temaşevanên me karin ji televîzyonên xwe malan jî temaşe bikin. Ew jî wek em dizanin îro teknîk pêş deketiye û televîzyonên hema bêje hemû malan televîzyonên ku em ji wan dibên Smart TV yan jî televîzyonên zîrek em dibêjin. Di wir de dikarin birêya YouTubeê ku kanala me di wir de heye, kanala bi navê Çarpel Medya, dikarin bibin aboneyê kanala Çarpel Medya ya YouTubeê û kengî bixwazin dema bixwazin zîndî programê temaşe bikin, an jî wextê wan tune herin werin êvarê li malê xwe rûnin û wê programê temaşe bikin. Ji bela ku ev programê me giş di wir de zîndî werin, li wir werin arşîvkirin yani. Programê me wenda nabin yani. Wek Çarpel Play yan jî Çarpel arşîv wê di YouTubeê de û Facebookê de her hebin. Spas kek dî bi rastî ked û emega te hêjayî teqdîrê ye, em spasiya xwe pêşkeşî cenabê tê dikin. Niha ez vegerim aliyê Rêzdar Henîfî Turan. Kek Henîfî, wekî cenabê te jî zane li Bakurê Kurdistanê du xetên siyasî hene û gelek caran em bibên di nav ev du xetên siyasî de em bibên tekoşînekî ji alî fikrî bi awayekî di medya civakî ya sosyal de mirov şahîdî wê dibe. Lê tiştek heye mirov wexta li ew ê mêze dike di gengeşiyên navbêna wan de gelek cara em bibên ji gengeşiyên fikrî bêtir dest bi heqaret dikin. Ev jî em bibên dîmenekî pir xerab e di raya giştî de gelo bi dîtina we ew ê weşanên Çarpel Medyayê di kîjan çerçevê de be hûn kanin di bî warî de ferqa Çarpel Medyayê ji temaşevanê me bidin diyarkirin em ê kêfxweş bin. Fermo Kek Henîfî. Spas Kek Sîrac, beriya ku ez dest bi afaftina xwe bikim bersîvê bidim. Ez hemû Kurdistaniyên li her çarpelçê Kurdistanê silav li wan dikim. Belê, eva 100 sal e ku li Bakurê Kurdistanê dewleta Türk, komara Tirkiye planekî pêk dîne. Çi dike? Yek, ji bo ku hişmendiya netewperwerî li Bakurê Kurdistanê qez bibe, çi ji destê wan tên dikin? Do, ew jî dîsa bi wê hişmendiyê ve girêdayî ji bo ku zimanê Kurdî li Bakurê Kurdistanê têk here, dîsa jî çi ji destê wan hatiye kirine heta îro ji îro pêva jî
dikin. Çarpel medya ji bo ku hişmendiya netewî pêş de here di nav hewlê da ye û mesela ziman jî meselekî giring e di vê ewkê da. Ez dixwazim werim ser pirsa we. Belê îro hemû hewlên dewleta Türk jî dîsa jî milletê Kurd serî netewandiye. Rast e elsbûn heye lê belê serî netewandiye. 100 sal e milletê Kurd carna bi şer carna bi hin em bêjin şêweyên demokratîk tekoşîna xwe berdewam kiriye hatiye heya îro. İro wexta meriv li Bakurê Kurdistanê li tekoşîna milletê Kurd meriv dinêre tê da du xetê sereke dertên holê. Xetek jê xeta ku divê komara demokratîk dewleta hevbeş û netewa demokratîk. Xetek ew e ew xet bi eslê xwe wexta ku meriv lê binêre فرقك زيادة دنابا ويكو دفي يك دولة يك ملت يك ولات يك آل أو هشبندية كومارا تركيا تزيادة جداهيك ناكبه نابا إيجار خطا دني خطا كردستانية خطك آزادي خوازه خطك ولات پروره و خطك دموکراته لسروان ام بیژن پرنسیبان خو آواد که هدف آوان کو کردستان ناوی ولاته کیه ملت کرد ملت کیه لسروی آخه دجی او مافی وی ملتی هیه کو مافی چارنوسا خو بدست خو خه جبوی ویاجی چارپل مدیا جبو کو هشمندیا نتوی او خطا نتوی پیش کبه هن خباتان دده پیشیا خو چنه جبو هشمندیا نتوی دوی اول کچو خورتین ما بدیرو که خو زانبن او دوی واری دا چارپل مدیا او حساس به او یک اید دیا جبو کو ملت کرد د تکوشینا خوی آزادیه دا آزادیا کردستان دا بسر کبه دوی کو اتفاقان پیک بینه جبوی ویجی چارپل مدیا د مثلا یکیتی اتفاقا ملت کرد دا او زمانه کی چکر پیک بینه بوی آوائی از دویم امید کارون ری لپیشیا او خطا انتگراسیونه امی پیشی لی بگرن او امی نیر بندستیه نیر زورداریا کومارا ترکیه امی بشکینن از دوی باوریه دامه او از هیوی دکم او خونا شیخ احمد خانی او خون او خیالاوی ام پیک بینن و ملت ما بگیجه لسر آخا خو به آزادی بخو خبره بده. سپاس کک حنفی گلک سپاس کم نها ازی وگرم عالیه رزدار میرزا آقار کک میرزا توجی بخیراتی پرسک جناب تر وک جناب تجی زانه ام ببین لباکور کردستان جالی زمان تکشوینه کی هه و جالی کردی جالی کرمانشکی ام ببین روشا کردین باکور کردستان گل خرابه برسامینی یکم گلو اوی وشان چارپل مدیا بچه زمانی به بگرانی و یا دویم بوی گریدایی چارپل مدیا هفته چند برنامه لدارخینه جناب تکانه دوی وارد آگاهداری بدمه امی کیف خوش بن
فرمو کک میرزا. بله دما خوش بینارین چارپل مدیا وک حواله مج بعسكرن پیشی سلاوان لحمی بینارین چارپل مدیا و حمی کردن ل جهان کردجین و کردستان جهلبت و جارکی از جبو اف کاری چارپل مدیا سپاسی حوالین کد وی کاری دا اکتیو کارت کن و کار کنه معانی نه وی انجامی سپاسی وانا جیت کم البت متخواست خوازی ما بکار بیا که آنا بده زمانی دردو کلی خواه ایشی خواه و بیرو بچونه خواه باوری خواه جهمی دنیای را و جگلی خواه را جمع بکار بیا افاده بکرا اما خوابن ایرو بلکی ام دوی درفتی دانینن لی ام هیوی دیکن و بلکی ام بکار بن بگی جنوی که به هر زمانی لدنیای زمانی سرکه که ام بکار بن وشانه خواه بکن و خواه بگی جنن رای جهانی البته زمان گرنگه و هر کسی که هر ولاته که وقتی دست جیان آن به زمان وان بخواه ایمجی وک کرد و نتوا کردستانه جیان ما و اوه دبی البته به زمان ما به جبویجی زمان د چاپمنیه که وهادا روبرو به گل رایه گلک مهمه گلک گرنگه جبویجی البته بنگه زمان چارپل مدیه زمان کردیه و کم ام دویژن کردی البته همی جوره شیوه و اوی کردینه لهجه کردینه البته ام دزانه کل ولات مل تایبت لباکور کردستانه اوا 100 ساله دولتا داگرکر به همی شیوه جبو آسیمیلاسیون از زمان کردی کار کریه و هیجی کارت که او برهمن وی آسیمیلاسیونیه که ایرو لمالت ما ناوه زاروکی مب کردیه زاروکی مب کردی نزانم دیو باوی وان جبو که زاروکی وان سبای روش بکار بن کاری که ببینن ده دولت داگر کرده مجبور مانه و تخوازن اوانا بزمان داگر کری خواه هیم ببین و وسا پرورده ببین جبرویجی که ام بخوازن در دو رمان خواه و دیروکا خواه چاندا خواه سیاستا خواه بکار بن بگیجنن او کسن من که کردی نزانن به کردی نزانن به ترکی زانن البته ام تیدا ما وقت چارپل مدیا ما گوتی امی وشانه خواه به دو زمانی بکن مخابن امی به ترکی جی بکن دیسات به مخابن اگر کاناله که می تایبتی هبیا ما ترکی بکار بیا بکرا بلکه دوی کانالی دا باشتر دبو لی درفتا ما ایروه و سوی که درفت بو مرد کارن تشتکی دنجی بکن کانال ترکی بس ترکی به کردی بس کردی به انگلیزی به آلمانی به جبو ویجی ام مجبورن ایرو به دو زمانی وشانی خواب کن وک چارپل مدیا از ناورم برسوا پرساته دهم براستی کادروی کی جهاتی و زیده آنها در ناو چارپل مدیا دا کارگرتیه سرخوی که کار بکه اگر ام ناوی وان یکو برنامه وان بیجن کی جا روش کی برنامه چه که همه جنها و دست بکم و پیروز جیت کم که هفکاری من سراج کریجی به روژوا ما روژی شمیه هر شمی دست برنامه خواب بمشینه هر وقت علی دوان نودم و دورانه اوجی روژه شمیه نورالله تیمور ده به ترکی وشانه خواب که
navê weşanê jî siyasetin gündemiye yani rojeva siyaseti rojê yekşema Baran Hemze civak û siyaset ew jî rojê yekşemaye rojê duşema Yaşar Abdüselamoğlu raman û komelayetiye roza Kurdî deng û dengê diasporaya Ali Fikri Işık spore ew li ser sporê ji me re ew kapke ji bînerên çarpel medyara Sêşemê Şerefxan Cizîrî bi navê bername wî Têrî Sîmûr e ew jî bi wî bername bimeşîne Selîm Çelîker xwebûn dê 2 hefta carekî be niha û ez bixwe ez ê bi navê çarşema ve bixêr rojên çarşema bi bînerên çarpel medyara bim Mehmet Gül û Osman Aydin dünden bugüne ew jî bi Tirkî be ew jî li ser dîroka nêzîka Kurdistanê ê sed salê Haydawiyê bernama durist bikin Rojê pênşema Tûmîrê Xelîl Hîveron bi navê bernama Hîveron dê behsa Kurdên me li Sovyet û wandera hêrîvan û behs bike li behsa karê wan û ew wan bike Sêvê Îzol dê heftê carekî behsa Rojavayê Kurdistanê bike bûyerên wê derê bike Rojê Înya Muzaffer Özgür bi navê deng û rengên Anatolî ew ê behsa Kurdê me li Anatolî ku ava 33 sal 35 sal koçê wê derê kirine behsa jiyana wan ew ê wan bike Enver Yılmaz dê bi Kirmanckî bernamekî durist bike navê bernama jî Vîr û Vîravîş e ew jî bi Kirmanckî bername xwe bike evîn dê bi navê tembûra Mitrayê Şahî û Müzîka Kurdî heftê 2 hefte carekî anha birêve bibe anha bernamê me ji vana pêk tê lê siber roj em hêvî dikin û em ê bixeftin ku bernamê xwe zêde bikin ku em zêde bi bînerên xwe re bi civaka Kurdî re û ê ku gudariya me dike bibin belê Spas Kek Mirza dubare spas dikim divê teknîka evê de internet xut bû te alîkariya me jî kir mala te ava be niha zêvege aliyê Kek Mehmet Gül Rêzdar Mehmet Gül tu bi xêr hatî Kek Mehmet taybetiyekî ya jî em bibên xusiyetiyekî Kek Mehmet Kek Mehmet bi Kurmanşkî wek aliyê me yî sêregê dibên bi dimilî dipeyve xêra me Kek Mehmet خیر مندی minî yekem ji Kek Mehmet re Kek Mehmet tu kare bi kurtasî behsa prensîp û siyaseta çarpel medyayê bike hûn ê weşanekî çawa birêve bibin di vî warî de tu agahdariek bide temaşevanên me em ê gelek kêfxweş bin fermo Kek Mehmet Sağ Kek Sirac elbette ez karim wesa war ve berxudar ve tu izna tu ez wazen ke tene ve zona xwe qesê bikerine û tepiya birinin ser prensibini çarpel medya hefte de roze ez Osman Aydın yeme ser ekranı çarpel medya seke dersinde vani aake madiya yakin ne diye çıka ez Osman Aydın ser ünü de qesê kirine Nika ve iznesima ta este zonama fam nikeni ta este Kirmanckî Tirkî gelek Tirkî qesê bikerine nara tepya ez wazen ke evet Tirkî prensibi çarpel diğer zon. Teşekkür ediyorum Kek Sirac. Sağ ol, var ol. Tabii ki çarpel medyanın prensipleri konusunda bilgi vermek isterim. Çarpel medyanın prensiplerine geçmeden önce neden bu ihtiyaç çıktı? Bir iki
cümleyle onu izah etmek istiyorum. Nimet dedi ki bir felsefeci için en zor şey düşündüğü halde düşüncelerini dile getirememektir. Bir millet için ise en zor şey aslında kendi varlığını, var olduğunu hissettirememektir. Yani yıllardır çağırıyoruz, biz varız, dilimiz var, kültürümüz var. Yeryüzündeki bütün milletler kadar bizim de yaşamaya hakkımız var. Bizim de kendi düşündüğümüz, inandığımız gibi yaşamaya ve çocuklarımızı öyle yetiştirmeye hakkımız var. Fakat gerçekten çok ilginç bir şekilde, ısrarlı bir şekilde biz duyulmuyoruz, tanınmıyoruz. Konuştuğumuz zaman ağzımız kapanıyor. Tarif edilmez. İnsan olarak, insani doğasına izafeten konuştuğumuz zaman tarif edilmez bir acıyla bir millet yüzyıllardır, en azından 200-250 yıldır, yani kendisini hissettiği andan itibaren sesini duyuramıyor, varlığını kanıtlayamıyor. Birilerinin ayaklarının altındayız. Durmadan üzerimize basıyorlar ama yani onların ayaklarının altında olduğumuzu bile görmüyorlar, görmek istemiyorlar açıkçası. Çarpel medya, Kürt milletinin ya da biz bu iddiayla çıkıyoruz, var olduğunu, kendi dili, kültürü, inancıyla var olduğunu, bir millet olduğunu ve diğer milletlerle eşit haklara sahip olduğunu, bu çerçevede de söyleyeceği şeyler olduğunu, bu söyleyeceği şeyler de boş şeyler değil, yeryüzünün kadim milletlerinden biridir. Yani bu medeniyetin oluşmasında bizim payımız vardır, katkımız vardır diyeceğim ama belki de bundan da fazladır. Kürt milleti bugün 10 bin yıllık tarihiyle bilinen bir millettir. Eğer bugün Avrupa'da artık kabul ediyorlar, medeniyetten, çağdaş medeniyetten söz edeceksek, bunun girdilerinin çoğu Aryan milletinin ya da İrani ya da Zavrosi halkların yarattığı, hayatımıza kattığı medeni girdilerdir. Bunun farkında olmamız lazım. Çarpel medya böyle bir milletin ihlal edilen, hakları ihlal edilen, yok sayılan bir milletin sesini duyurmak amacıyla çıktı. Gerçekten de hiçbir tarafta sesimiz çıkmıyor. Onun için bizim prensiplerimizin başında Kürt milletinin varlığını kendi diliyle, yayınlarında kendi diliyle halka, milletimize hissettirmektir yeniden. Yani kendimizi kendimize göstermektir. Şimdi biz kendimizi kendimize gösterirken doğal olarak kendi dilimizi konuşacağız. Kürtçe konuşacağız. Ancak Kürtçenin şu anda çarpel medya ekranlarında Kurmancı ve Kırmancıki, yani Dımılki, Zazaki olarak yayın yapacağız. Fakat bizim başka lehçelerimiz de var. Hevremani var, Sorani var, Gorani var. Şu anda olmasa bile o dilleri kullanan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz ekranlarımıza geldiğinde Hevremani, Sorani, Gorani konuşacaklar. Halkımız bu dili de duymuş olacak, öğrenmiş olacak. Bunun yanı sıra Mirza'nın da belirtmiş olduğu gibi biz Kürdüz ama Kürtçeyi bilmeyen bir kuşak da var. Yani bizim çocuklarımız dedelerini anlamıyorlar. Bu çok önemli. Hatta bir söz var, işte anneler kendilerini anlamayan çocuklar yetiştiler. Öyle bir kuşağımız var. O kuşaklar için de Türkçe konuşacağız. Tabii ki biz Türkçe konuşmak istemiyoruz anlamında değil. Her dil, her millet kutsaldır, değerlidir, değerleri vardır. Buna saygı duyuyoruz. Ancak bizim açımızdan böyle bir acı var. Yani bizim dedelerimiz kendi torunlarıyla aynı dili konuşamıyorlar. Anne babaları aracı olmak zorunda kalıyor. Bu nedenle biz Türkçe'de kullanacağız. Bunun yanında biz Kürdistan'da yaşayan her milletin bu acıyı bildiğimiz için, hissettiğimiz için, yani kendi dilini, kültürünü, bunun üzerinden kendisini ifade edemeyen bir milletin ne acılar çektiğini bildiğimiz için Kürdistan'da yaşayan bütün halkların kendi dili ve inançlarıyla kendilerini ifade etmeleri için çarpel medya bir imkandır. O halklar çarpel medya üzerinden kendi dilleriyle nasıl konuşuyorlarsa, nasıl düşünüyorlarsa o şekilde dile getireceklerdir. Bunun yanında çarpel medya nihayetinde bir basın yayın organıdır. Bu basın yayın organı olmanın getirdiği bir takım sorumluluklar vardır. Yani buraya çıkıp istediğimizi her şekilde söyleyip çekip gitmeyeceğiz. Yeryüzünde herkesi bağlayan prensipler, uluslararası basın yayın ahlak kuraklıkları bizim için de geçerlidir. Biz basın yayın ahlak kuraklıklarına kesinlikle uyacağız. Başlangıcından da şu geliyor. Bir başkasının hakkını, hukukuna tecavüz etmemek, onu ihmal etmemek. Yani onun cevap hakkına saygı duymak, onu ötekileştirmemek, cinsiyetçi davranmamak,
Bütün bu prensipler, basın yayın ahlak ilkeleri bizim için de geçerlidir. Bunlara sıkı sıkıya uyacağız. Bir diğer konu üzerinde durmak istediğim, yeryüzünde meydana gelen her şey Kürt milletinin de ilgi alanındadır. Yani biz dünya insanlığının bir parçasıyız. Bu dünya insanlığını ilgilendiren her şey bizi de ilgilendiriyor. Çarpel medya bizi ilgilendiren her şeyi ekranlarına getirecek, yansıtacak ve Kürt milleti bundan haberdar olacaktır. Bunun yanında Kürt milletinin yaşadığı her şeyi de dünya milletlerine izah etme göreviyle karşı karşıyayız. Bunu yapacağız. Kürt milletinin yaşadığı her şeyi, acılarını, sevinçlerini, coşkularını, hüzünlerini bu ekranlardan paylaşacağız. Çarpel medya aynı zamanda bir milletin, acı çeken bir milletin, hakları ihlal edilen, varlığı inkar edilen bir milletin yanında durmayı görev sayıyor. Yani mazlumun yanında olmak çok kullanılan bir sözdür ama pratiğe gelince pek uygulanmaz. Fakat çarpel medya buradan hareket ediyor. Biz mazlum olan bir millet, Kürt milletinin haklarının söz konusu olduğunda tarafız, onun yanındayız ve haklarının tesis edilmesi için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bu anlamda bizim tarafsızlığımız söz konusu değil. Yani biri ezilirken, yok sayılırken bizim de sesimizi kesmemiz, onun karşısında yokmuş gibi davranmamız düşünülemez. Bir medya kuruluşu olarak biz Kürt milletinin haklarının tesis edilmesi konusunda tarafız. Bunları savunuyoruz. Bunları dile getireceğiz, dillendireceğiz. Bu konuda elimizden ne geliyorsa bunu yapacağız. Fakat basın yayın kuruluşlarının prensipleri nelerdir? Bütün bunları savunurken barışçıl, demokratik görüşmeler yoluyla, diyaloglar yoluyla her alanda bunu da prensip ederek dile getirmektir. Ayrıca bizim önemli prensiplerimizden biri, biz bir sınıflar, gruplar, cinsler, inançlar, mezhepler, dinler arasında herhangi bir ayrım yapma keyfiyetine sahip değiliz. Ne demektir bu? Yaşadığımız ülkede yaşayan her din, her halk, her etnisite, her inanç, her mezhep, her siyasal görüş çarpel medya ekranlarına çıkma hakkına sahiptir. Biz bu imkanı tanıyoruz. Yani dininden ötürü, cinsiyetinden ötürü, etnisitesinden ötürü çarpel medya ekranları herhangi birine kapalı değil. Biz onların kendi problemlerini burada yansıtırken, buraya yansıtırken herhangi bir taraf değiliz. Tam tersine bir alanız, bu alanda herkesin kendisini ifade etmesi için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Şahısların olabilir ki muhtemeldir. Birçok medya grubunda yapılan hatalar gibi bizde de olabilir. Örneğin şahısların küçümsenmesi, kurumların ötekileştirilmesi ya da onları zorda bırakacak, hak etmedikleri şekilde suçlanmalar, itham edilmeleri durumunda bunların cevap hakları vardır. Bu cevap haklarını Türkiye medyasında olduğu gibi mahkemeye gidin, mahkemeden karar çıkarın, getirin bana öyle vereyim. Biz bunu yaptığımız halde de bizim ihlal edilmiş haklarımızın düzeltilmesi için yayın yapmıyorlar, onu biliyoruz. Ama biz kendimizin yanlış bulduğu bu hataya düşmeyeceğiz. Hakkı yenen, ihlal edilen ya da kendisini kötü hisseden, bizdeki yayından ötürü kendisini kötü hisseden herkesin cevap hakkı vardır. Bu imkanı tanıyacağız. Bu kimse, kurum, kişi fark etmiyor. Çarpel ekranlarından bizi yaptığımız haksızlığı yüzümüze karşı söyleme hakkına sahip. Biz bu imkanı da tanıyoruz. Bu nedenle bizim çarpel medya olarak dilimiz, üslubumuz, eleştirilerimiz kesinlikle ve kesinlikle belli bir düzeyi tutturacaktır. Yani hakaret içermeyen, düşmanlaştırmayan, kesinlikle ve kesinlikle bu kavramları dikkatlice kullanan bir çarpel medya olacaktır. Bu prensipler aynı zamanda bizim programcılarımız için de geçerlidir. Biz programcılarımızı tabii ki özgür bırakıyoruz. Mirza anlattı. Her bir programcı kendi programını yapmakta özgürdür. Nasıl yapıyor, kimi çağırıyor, hangi konuyu işliyor zaten bellidir. Bunları ekranlara yansıtmasında bizim herhangi bir sansürümüz, herhangi bir karşı duruşumuz söz konusu değildir. Fakat genel basın yayın ahlak ilkeleri açısından da bizim programcılarımız da inanıyorum ki buna dikkat edecekler. Bunu esas alacaklar. Kimseyi düşmanlaştırmadan, ötekileştirmeden ama eleştiri, siyasal eleştiri ya da bilgi konusunda kesinlikle ve kesinlikle herhangi bir kısıtlama olmadan bunu çarpel medya ekranlarından dile getireceklerdir. Bunun dışında özellikle belirtmem gereken bir durum var mı onu bilemiyorum. Fakat genel olarak bizim çarpel medya kuruluşunun, çarpel medyanın prensipleri esas olarak belirttiklerim gibidir.
Eksiklerimiz olabilir, yanlışlarımız olabilir. Bunları tabii ki telafi etme konusunda da biraz da zamana ihtiyacımız var. Herkese karşı gösterdiğimiz hoşgörüyü hiç kuşku yok ki kendimize karşı da göstermek durumundayız. Çarpel medya izlenirken, eleştirilirken ya da değerlendirilirken çarpel medyanın herkese karşı gösterdiği hoşgörü, tolerans, anlayış çarpel medyanın da beklediği bir şeydir. Sayın seyircilerimizin, izleyicilerimizin, arkadaşlarımızın bize eleştirirken yönlendirici olmaları, yapıcı olmaları, yol göstermeleri gerektiğini ya da bu talebimizi de iletmek istiyorum. Gelek spas kek Mehmet Malatava spas ji bo em bibin havalên ku bersîvên me em bibin bersîvên me dan niha rica min ji havalên teknîkê hene divê mîvanê me din bigirin stûdyoyê em kanibin bi wan re bername xwe bidon. Niha bixwastim tu ez dibînim ji rêzê li alî çepê rêzdar Elî Fikrî Şix li aliyê kekê tu bi xêr hatî kek Elî bernameyê nav xêrê de bê aliyê Nurullah kek Nurullah tu jî bi xêr hatiyê Gelek spas kek Sirac. û li jor jî Roza Xan tu jî bi xêr hatiyê خیردار به گلک سپاس ez alî kek Elî ez ê dest pê bikim kek Elî ji kerema cenabê te kanê naveroka bernama xwe temaşevanê me re bide nasandin berî ku tu bernama xwe bide nasandin ji kerema xwe bi çend rêza behsa xwe jî bike bira mirovekî navdar e millet te nas dike lê divê dîsa jî bide naskirin evê kêfxweş birbo kek Elî merhaba temaşevanên çarpelê re silaveke germ û ez behsa xwe bikim ez stevran Mêrdînê me ji gundê Xeramnemo di sala 1905 û 8 hatine di dara zorê milî seqedan wê pêvê jî xwedina min nîne mixabin belê ez bi futbolê re eleqedarim bala min ser siyasetê jî û ez ji wêjeyê jî têra xwe eleqedarim hewla min ser wêjeyê jî bi kurtepasî anha ez elim di gazeta Duvar da el ser bi Tirkî ser futbolê nivîsa gotara dinivîsînim û Kurdistan 24 ya Tirkî de ew jê hekî dara zorê ez behsa siyasetê dikim em werin ser bernama me futbol û şûve patronê vê bernameyekê kemê diye yani weke teknîk şêvaz û herikandina vê bername wê kekê mêdî ji kaniyên mijara bersîva tomar bike û bipirse û ez ê jî bibersî gelo ev kaniya van mijara wê çi bin di destpêkê de şaşiyên derheqî bixwerin em ê bi tundî li ser van şaşiyan bisetin em ê ji nû ve hinek mijara münasib bikin dûre jî em ê xwe berdin nava şaxên futbola Kurdî di vir de jî mijara me hêrî sereke dal Kurd e weke ku dizanin di asla UEFAyê de tîma hêrî di pêleya bilind de dal Kurd jî digire bi vî şeklî li ba min ev fikrekî min taybet e dal Kurd weke tîma netevî ya Kurdistanê loma jî girîng e û ev girîngayî pêdve dike ku em gelek tişta derheqî dal Kurd de bêjin dûr em ê berê xwe bidin tîmên Bakur ê Kurdistanê di vir de jî di tîmê de asta Liga Duyan de hene ev Ahmet Spor û Wan Spor e piştî wan jî sê çar tîmek asta seyem de
تكوشنا خدكن أو هنن وكا باتمان بترول سبور جزيرة سبور أغر سبور وبنياوان ودور بمينة أمي بري قبلنا بنياي وكا ليغا إنجلترا لا ليغا أمي دور ده هنك ماتشا دور ده هنك ماتشا تماشا بالنفينة از شو من نظام شما وهابو دنگ تباش كالي دنگ تباش تمام يعني أصلا بيلم لو ما بديجو لا باش يعني من تجي تباش خانه دكه ودنگ تجي وقت سنجله وام تقدر باش المخفف هنداك لو ما از بوري خواز المجتمع كمان يعني دفرد أمي السر راهنرين نافدار بيسكن وكا كلوب وكا غوارديولا وكا عصر وينجر وكا أليكس فيرجسون ودورجي درفت بمينة أمي وكا تيجاه الحمود دنياي تشغورينا جعلي تكتيكا جعلي استراتيجية وبرنامج ما وكا نابروك جوان بيكورة لأتفازن تستجدنا بيجو دفرد فوتبول نت خدمتها كتكيدية فوتبول خدمتها خدية وكا زمان تشاوا زمان خدمتها ايكو بكيف كينا خدمتها ويدا فوتبول جو هاي مثلا دزكي كرد يادي وجركي كرد بكردي فتباريزة فإفادتك انتلكتوالكي كرد جي فباريزة إفادتك زمان كبه خدمتها وي يعني كو ام خدي الفوتبولي درين الفوتبول خدمتها مدبه لو ما فوتبول نا عفيونه كو نياري ميجي على مية كو ام كاربن هيمن نتبي داخلي نعبندا بي ليستوبكن وهنجا جبومه وكا سياسته وكا رسم وكا شانو وكا او صلاة وهنري هنا خدمتها مدبه أمد برنامج خده لسر فلسفة فوتبولي وسر سوسيولوجيا فوتبولي أنثروبولوجيا فوتبولي بسيكولوجيا فوتبولوجي أمي هول ببن وحياة السلمة ورا أمي بحثان وان خالاب كن أزدوية باورية دمي وبرنامج بكيف درباس بده ونخاصم كو أم بزماني فإفادة كن شو از بجوش بيرو باورية بهذا دقيقة بوتري من أفحص. سپاس که کالی مالا تابا نه دو حواله هشا دو رزدار ده برنامه ما بشتار بون یک جوان برنامه چکر نودم و دوران رزدار علی دوغان و یادن جی برنامه چکر جواک و سیاست رزدار باران حمزه جی توی مبو ام بخیراتن حوالین هجا از بگرم آقا علی رزدار نورالله تیمور که نورالله جکرم آخوار تکاره بکرتاسی به چند رزا خواه بده ناس کرن و یادن جی بحثا ناوروکا برنامه خواه و پرسپکتیف برنامه تماشاوان یمر بکه همه کیف خوش بین فرمو که نورالله تو از باید که موقعی تکنیکیه یا دنگی که نورالله هاته برین اگه اوک نبام تکارن دوره بدنا حواله کی دن کاک سیراج باور دکم که نورالله ازاوی بگرم یعنی برای که نورالله جاره که دنه مگازی بکن نه چم عالیه برنامه چکه ریمه رزدار روزا کرد روزا خان تو بخیراتی و تزانین تی برنامه دیاسپورا ام ببین پیشکشی تماشاوانی مملکت توش کرم آخر به چند رزا دست به خواه بیده ناساندن و پشتی وی بحثا ناوروکا برنامه خواه بکه امی که خواه روزا خان فرمو روجباش ککسیراج روجباش کردستان روجباش کردستانیین دیاسپورا سلاو اورز جه باجار استوکهلم یا سویده
بريات اشتياز همو هبالين چارتل مديا جبو خبطوان بيروز بكم و سركفتني بخوازم از روزا کرد جه باکور کردستانه جه هرما ماردینه ما جه نبیه تمن خواه زیده تره لسوید دجین و کار و خباته بکم از برنامه دنگ دیاسپورا به ریوه بدن وک هند زانن لدیاسپورا زیده 2 ملیون کرد دجین به 100,000 کرد اروپا هنه کردان لهر دره جواکا ولاته کلی دجین جی گرتنه د بروکراسی د چاپمنی د سیاست دم و دزگاهان کارو خباته دکم لدیاسپورا هزک کردستانی یا گلک مزن هيا گلک کرد هيا و ند بن دسته داگر کران دجین لی بله لولاتین آزاد و سربخوا دجین اف اوانتاجک و هزک مزنه از به برنامه دنگ دیاسپورا بخوازم به کردین دیاسپورا را صحبت بکم که جبرچی صدمه کوچبر بونه نابنا ناسنامه کردیاتی و ولات کل دیجین ده بلانسک چاوا آوا کرنه چی خبات کرنه چی زحمتی وان هبونه چی سرکفتی وان هنه نها جبو پیشروجی چی خباتی دکم چی خباتی جبو ناسنامه خویا کردیاتی دکم چی پروژه وان جبو کردستانی هنه جبو یکگرتیه و هفکاریه دناب کردان ده چی فکری وان هنه جبو خباتا لدیاسپورا خورد بکن چی دکن جبو آلیکاریا کردستانی بکن چی دکن و جبو وی خباتی چی متودا بکارتینن و هر وکیدن و هر وکیدن و هر وکیدن امی بهفدور را لدنگ کردستانیین لدیاسپورا گهدار بکن و از هیویدارم که اف پلاتفورم هندک بجی انجامین رچتین هفگرتنا کردین دیاسپورا درخینه از خوازم آگهداریه که بدم که و برنامه ما لخورو به کردی به و کند بینن دبا کامن یا کردی کرمانجی یا باکوره کردستانه یا لوی میوانه من جهاویردور کردستانه بن و امی بهدور خبر بدن قصه بکن قضی بکن با آخذن دنگ بکن لی امی جهدو فام بکن جبر که زمانه ما کردیه و بنگه کردی به نها اوقس gelek spas Roza Xan به هاتنا تام که خوش بون نها از ود گرم عالیه کک نور الله نزانم کک نور الله ته پروبلم خو چاره سر کر گلو امکانن به کک نور الله را تکلی دینن اگر کک سیراج dengemete denk پر باشه کک نور الله yani راحتی بپیوه تو کانه دملکی بپیوه تو کانه به کردی بپیوه تو چاوا کانه به بحثا برنامه خواه بکه بوی شکلی بحثا برنامه خواه بکه امی کف خوش بین دست بکه ده ام دخوازن تماشوان ما جناب تن ناس بکن تو کیه و یادن ام ببین تو برنامه کی چاوا تو تی پیشکشی وان بکه دوی واری ده تو بحثا perspektifa bername xwe bike em kêf xweş bin. Fermo kek Nurullah. Gerek spas kek Sirac. Ben Siörekliyim. Siörek'te orada bitirdim. Daha sonra mühendislik eğitimi için Konya'ya gittim. Konya'da makine mühendisliği eğitimi aldım. Daha sonra Diyarbakır Karayolları'nda çalışmaya başladım. Diyarbakır Karayolları'nda çalışırken orada o çalışmaları yaparken 1982 yılında 1402'lik oldum. Devlet işimize son verdi. O son vermeden sonra yeni işler bulmak için İzmir'e geldim. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştım. Daha sonra da oradan emekli oldum. Ve tekrar Diyarbakır'a döndüm. Orada
yaşamımı sürdürüyorum. Emeklilik yaşamımı daha çok Diyarbakır'da geçirmeye çalışıyorum. Bu programla ilgili biraz bilgi vereyim. Bizim Kürtlerin 200 yıllık kendi olma mücadelemiz de var. Biz kendimiz olmaya çalışıyoruz. Bu kendimiz olma mücadelesinde biz her hafta cumartesi günü, pazar günü saat 11'de yapacağımız programla Bakır'dan bakmaya çalışıyoruz. Özellikle Türkiye'de olan olayları, Kürdistan'da olan olayları kendi cephemizden, kendi bölgemizden, kendi mahallemizden, kendi ulusumuzdan bakmaya, onlara oradan bakıp bir yorum getirmeye çalışacağız. Tabii biz bu yorumu yaparken, bu yorumları yaparken, bu uzmanlarla konuşurken elbette ki belli prensipler çerçevesinde konuşacağız bunu. Biz Kürtler belki 19. yüzyılı, 20. yüzyılı ıskaladık. Ama 21. yüzyılı ıskalamamamız gerekiyor. 21. yüzyılın gelişmiş bu teknolojisiyle, bu teknolojik olanaklarıyla, bu gelişkinliğiyle biz 21. yüzyılı mutlaka kendimiz olma mücadelesinde başarılı bir şekilde kapatmamız gerekiyor. Bu mücadelede nereden kaynaklanıyor? Ben şöyle bakıyorum olaya. 100 yıldır artık kendi paradigmalarını internet atte de iyi. Bütün dünyanın çıkarlarıyla ve Kürtlerin denk khud bu kek Nurullah. باور بکن پروبلمه که جی اینترنت dengeme tetik edecek. Naha ankate. Biz Kürtler 21. yüzyılın bu ilk çeyreğinde kendimize özgü bir paradigmayla, yeni bir paradigmayla, bu zamanın ruhuna uygun bir paradigmayla ortaya çıkmamız gerekiyordu. Ve bu paradigmada öyle gözüküyor ki Güney Kürdistan'ı başarıya götüren paradigmada çıkaracağımız derslerdir. Güney Kürdistan'ı başarıya götüren paradigmaları çok iyi okuyabilirsek, akademisyenlerimiz, uzmanlarımız, siyasetçilerimiz, oradan alacağımız dersle de Kürdistan'ın her dört parçasında bu paradigmanın ışığı altında başarıya gitme şansımız vardır. Biz başarıyı başka yerde aramayalım. Kendi ülkemizde arayalım. Kendi ülkemize özgü yeni bir paradigma, 21. yüzyılın ilk çeyreğine uygun bir paradigma yaratmaya çalışalım. Ve bu için bunu yapabilirsek ancak başarılı olma şansımız var. Evet. Anka vegerin stüdyoya xwe bi du mîvanê me hêja jî beşdarî bername bûn. Yek jê bername çekirê me Rûpela Rojava Sêvêxan û ya din jî Rêzdar Enwer Yilmaz ew jî bername çekirê me yê vîr û viyanîş e. Hûn her du bi xêr hatin hevalên hêja.
از بگرم كيك علي جكرم اخوات تكاره خبد ناساندن بچند رضا و ناوروکا برنامه خوش تماشاوان مر پیشکش بکه یا بدن ناساندن همه کیف خوش بن فرمو كيك علي روز باش نهایه من از دو اکرانم بکارتیدیم یک اکران لابتوپی لحالا چپیه یه دنه اکران که از لید دنیرم لحالا راستیه جبروی از اکران راست دنیرم یا چپ فوتوغرافی من دکشینی لوما هنکی شارش دیم دیتن روز باش جبو herkese از Kanada çarteli bu karivan piroz dikim az beri dixazım beri her tişte az dixazım xen nas kirim bidim davi eğer Kurdiyamı termeke az dikarim be Türkiz haber bidim naha az gele az sebaze hatme döney az 8 sal yafede min bare Ankara kir levri mektep fand piştek üniversite پشت جونتای من بار سویدی کن لسوید بشا بزشکی خواند تشت دنیزی خواند لوری از درباز انگلتره بوم آنال انگلتره و که حکیم درانان کار دکم من کاری حکیم کریه جبوی وقت من جبو تشت دنیزی زیادتر هیه از وندنگه من دی بزن یا نه دنگه تا باشه لیکن تو دو اواب کارتینه ور دنگ درد کبله دنگه تا باشه آنکا باشه کردی باشه که کالی نه پشت هشته هفته از ببینیم از زده به سیاست مجردنم یعنی وقت اکتیف و پروفسیونال سیاست دارنم به سیاست البته تعقیب دکم آنها جبر که وقتی من زده بیه پرسکره که بری از دسر د فکریام زده تر وقتی من از دسر بسکرم از زده تر سر تاریخی سر تاریخ فکری و اولی کردم سروان تشتران هنای تشتران دنیویسینم گله که دخونم نویسامن بردوام که جبروی از دخوازم تشه که از دبینیم به کسی دنی رازی پای با بکم اگر از بکاربم بانان تشکی مدتیه به تماشاوانم با پای با بکم فایده که مزن گره کسیوی ببینن نه از وقت تاریخ آمد کم تاریخ آمد جبه که تاریخ آمد گشت نهاتی هولی گلکتش تاریخ آمد فکری ناو تاریخ اولی دا بشارتیه gerek eman derxin hore jiber ki em bigêşinê tarîxî hem beş ez ê li ser van mesela kurbim hinek pirsgirêkeke kes nikarî cesaret bike wênî holê eger ez van pirsaz bênim pêşiye em ê faydakî ji wî bibînin helbet va tişehena bi tenê girêdayî min nene girêdayî kesekê ez dikarim bibînim kesê dinêzê eger kesekî bivan mesela mijûl dibin zêde bin em ê baştir li ser van mesela kur bibîne ez bawerim mesela Kurdî ji van tişteran faydekî bibîne giştîk vaye vekî dinê girêdayî ez ê baş e ez ê heftê da carê eger bikarim heftê da carê programê çê bikim eger nebû du heftan da carê gelek spas herkesî rast spas kek alî mala te ava be niha ez ê vegerim aliyê rêzdar Baran Hemze jî bernama civak û siyasetê li daxin kek Baran tu bi xêr hatiyî spas kek
کێک باران ji kerema xwe tu kare bi kurtasî xwe bidin nasîn û naverok û perspektîfa bernama xwe ji temaşevanê me bêje. Fermo kêk baran mafeya xeftinê te ye. Baş gelek spas kim kek Siraç. Destpêkê de bername te pîroz bi. Hevî derim her serkeftî bibî. Duyemîn spasî ji bo komiteya yani rêveberiya Çarpel TV. Çarpel ji devêm Çarpel TV derke TV'dar ki demekî Kurt da em bikaribin vekî TV jî li ser seranserê cîhanê bikaribin bernameyekî rûköpik birêva bibin serkevin. Bi rastî ev demekî gelek Kurt da bi şev roj xebat kirin û tada dîtin gelek ket weşandin îroj em karin ser ekranê bi hevdûra bername bi hevdûra biafirîne carekî spasiya wan biraderat dikim. Yemin Kurtayê ez baran Hemze ji Bakurê Kurdistanê min ji bajarê qedîm ji Amedê min yani bişukbûna me heta em bêjin xortaniya me lewê nav Amedê derbas bû piştî em bêjin her hemû parçeyê Kurdistanê kete pêşiya me li wê derê man jiyan parçeyê Kurdistanê xweşbûna wî nexweşbûna wî bi şêweyekî zindî têda jiyan ev jî ciyekê xweşikê gelek belê civak siyaset me wê navê pejirand li Bakurê Kurdistanê taybetê wê derê bigire û mixabin zerarekî gelek mezin heye di bizava Kurdî de tawayî bizava Kurdî vê warê de pişikê bêzar bûye. Em ê hewl bidin destpêkê de bi siyasetmedarên Kurd berpirsiyarên xistina berpirsiyarên partiya berpirsiyarên yên civaka yên medenî kesin keseyetiyên yên Kurdistanê bikaribin li ser vê ekranê bi hevdûra gengeşiya Bakurê Kurdistanê bikin taybet wekî me gote berê me wê Bakurê Kurdistanê bibe ji ber kî berpirsyariya me yên yekemîn parçekî em têda dijîn di wê çarçevê de bibe taben divê warê de yên Kurd û Kêmasiya me de çê bibe dê pêşniyarê nû ji dost û hevalan û ji bername çekerên yên Çarpel TV jî em ê hilbigirin wekî tîmekî em ê bi hevdûra kar bikin bibin neferekî vê kadê jê hevî derim em ê vê tiştê bi ser bixînin. Çîroka Çarpel TV dibe bibe çîrokekî xweş li serê zimanên hem keç û xortin zarên Bakurê Kurdistanê ên yekê parçeyê din çi dikaribin me temaşe bikin li hemû Kurdistaniya bibe ahengekê nû bibe dengekê nû bibe bîhnekê nû da ku bikaribin perspektîvkî nû nerînekî nû li Bakurê Kurdistanê û bînekî nû li Bakurê Kurdistanê ji bo wî bibe sedemekî. Sevêdarim em ê bi hevdûra bi ser bikevin û pirs û pirskirêkê xwe yên civakî yên siyasî jê gelek bi dilekî vekirî bi dilekî eşkere em ê bi hevdûra gengeşî bikin. Bawer dikim formatên yên civat û siyasetê jê dem bi yek du kesera wekî nasandina û nerînê wan rêxistina kes û keseyetiyan bibin lê demekî jî em ê wekî yek du alî ya jî sê aliyekî nerînên cida cida bînin ser ekranê bi wan re gengeşî bikin nerîn û perspektîfê wan jî bi temaşevanê Çarpel TV ra bi hevdûr ve parva dikim. Bu kurtayê bername min bi wê çarçeveyê de dibimeşe hevî derim em hemû bi hevdûra bi serkevin û serkeftin bo Çarpel Medya û hemû bernameçekerên Çarpel TV. Spas kek baran serkeftin de bernama te niha em ê vegerin aliyê Rêzdar Enver Yilmaz
برنامه چیکرین لیور و بیانش که انور تو بخیر آتی دنگی خوب وکه دنگی خوب وکه دنگی تگرتی که انور دنگی خوب وکه میکروفون آخواه وکه دنگی من آنا هات دنگی تا آنکه هات که کن وک هات سپاس دکم ناف خیره دبن دنگی متی اری آنکه دنگی تا فرمو که تمام پرساوه هیا یانجی از دست بی بکم ما پرسی باور دکم دنگ نهات ما گو تکانه ناورو کا برنامه تکانه ناورو کا برنامه خواه و تو توازه چی بکه ویا تماشاوان مر بیجه جبرکو برنامه می بزاراوه کردکی کرمانشکی کردکی زازاکی دملکی و از خازم بزاراوه قصه بکم از انور یلماز از دو چارپل مدیا ده شما ده پیا از او پروگرامان برازی هفته در رای از او پروگرام برازی و سکو یعنی زانایش زوان ما ده زاراویا ما کردکی زازاکی زافتای جاگینا آرا سمده کو چارپل مدیا میان خباتا خود جا دیا زاراویا ما زازاکی دملکی از زاف کیف وشا و از میان نا خبات ده از به رنگی خو از به زاراویا خو از جا بگیری پروگرام ما دو هفته ده هویک رایک روزا اینه حتی که حوالان ما را اینا با و دو بیرو اکرانان شما سره و محتوای پروگرام مزی سمد کو میان نا خبات ده یو تنیا برنامه کردکی زازاکی استو موازنی بنک هیرا جا بده خباتا خو هیرا ده قصد مچیو ما زوان را بگیره ویر حفظه را ما بگیره و ادبیات کلتور هنر بنو که گه ما اکونومی سروزی وشی سروزی سیاست سروزی قصه بگیره چونکه نه مسئله سمد ما کردان همه گریدای یه بینانه یعنی ما نیشکن یه ویجیا بگیره هر چیراور سیاست ستاتو و کردستان سمد ما چیو اساسیو موازن نو فکر ناهیشمندی ما میان حوالان خود میان شار خود جا بکره نو چیو ما اساسی و او بینزی نکات ستاتو ببو ما دولت کاما ببو اما زوان ما چینیو نیمندو اوزی نیمندو یعنی هر دیانزی ما گرکی تی ورده تی کشت ما هم بره ما جا بده هر دیانزی تابی سمد زازاکی کردکی روش ما زحب وش نیا سمد کومیان زاراویان کردکی ده زازاکی کردکی هم زحب زیده اسمیله بیا هم شار ما زحب ویری جنیوه جینو و همزی وشانان ده زحب تای جادیانو جه yani nozi problemi kopilu u ara mavazeni meymanun xude her çiraver zwan pawiyayış zwan seviknayış zwani seru qise bikare u edebiyat çünkü mazani ki milletek be zwani xu be edebiyatı xu be kültürü xu yani nas kerdişe vaqta ki ne çin bi merdim nişken o millet ravaju millete ومیان کردکی دزی حلقه براستی ان سیست ان ضعیف کردکی زازاکیا آرا موازنی میمانون خود اولی زوان خو پاوتش سبکنایش زوان خو سر قصه بکه و آبینز موزیک بنو کم موزیسین ما مثلا هتی کردکی زازاکی ده چیو کو ان زح آور شیو و یعنی حس کردش müzik emayon. Yani براستی mesela
حوال کرمانج بینی ملت بین بینی موزیک ما را ضعف زیده را هست کنی به تایبتی موزیک ما اورینیه که موزیک یعنی هنرمند مایی که فعالیت موزیکی کنی یعنی هنرمندی که موزیک جنی که یعنی ناس کردش ما جا بده اینانزی لا ای که نیش کنی ونگی خوب برز بکری اشناوتشه به هوای کو نه پروفسور نه آماتور یعنی موازن بده اینانزی کسی که کتاب وجه علاقه اینان بشستو موازن بده اشناوتش که و اینان را مورالک بو و بهش که نه کار خو هینا زیده بکری یعنی از ضعف درک نکری از هفتر رایگ از باور کنم ما چیو کو وش ما بکره ما فایده که ما برسو زوان ما کردکیره و سبا چارپل مدیازی از واجی و از باور کنم نخبات فایده یا دو زعبو یعنی سبا شار ما و چارپل مدیا وایل تجربه کازی یعنی وریزی نزدیک سر نیو جرب نایش برازیابه نوزی پتانسیل و تجربه کو ضعف وشو اگر ما اکما باش که نو پتانسیل خو ما بنینا زیده که هیرا که اشکن ونگی خو به چارپل مدیا برسنه ایکی وان کردی ایکی وان وایر دعوای کردستانی وجینی پارتیه اینان فکر اینان قد سک بریز محمد گلزی دسپیکت پرسپکتیف چارپل مدیا خیز کرد ما گوره ای پرسپکتیفی ما جا بده انسانان خو لا کریتر ما انسان ما گره وایر زوان خو شار خو کلتور خو و ملت خو وجه نو کریتر اساسیو ای بین مازح جایی نه ارزنی میان انسانان ماوان هر چی لاغر ما وایر زوان خو وجه نه خباتی که یعنی کردستی از باور کنه همه سمد وایر وجهیش زوانی سمد خلصیایش بندستی شار کردی یعنی کردش مازه ما حتی خورا ما فایده و خدمت ما بکنم از سپاس کنم گلک سپاس که انور سرکفتن جتر نهال اکرانی از دبینم برنامه چکیر رامانا کوملگه رزدار یا سوسیولوگ یاشار عبدالسلام اوغلی برنامه مدهیک که یاشار تو بخیر آتی دنگی خوبه که یاشار دنگی تگرتی میکروفون گرتیه بکه میکروفون گرتیه که یاشار که مهدیه کریه گلک سپاس کم ناو خیره دبن سرکفتن ج چارپل مدیره دخوازم چند تشت خازم ببیجم اگر ایزناته هبه تا پرسامن نکر لی از نا که یاشار دنگ خود بود بلاوی ما دنگ من آته نه مگو تو بخیر آتی دنگ آن آتی نه آنکاته مگو تو بخیر آتی که یاشار گلک سپاس کم ناو خیره دبن ذکرم خود تو کاره به چند ریزان خواه بده ناس کرن و بحثا نابرو که برنامه خواه که یاشار گلک سپاس از پیشی سرخیری چارپل مدیره دخوازم از باجار بیتیسه ما لبیتیسه چه بومه باجاری ما در 61 دا چه بومه 19 سالی دا ولاتی خواهم ترک کریه از ل اروپای دیجیم لا روشلاتا نوین چک ما بوم من سوسیولوژی کاری بسر سوسیولوژی پرورده همین سر سوسیولوژی و در Üniversite Sofya'da eva 26 salın mamostatiye dikim. Mamostatiye ser civakin roşlatu
سوسیولوژیا دیروکی یا برانبرکردنا کۆمەلگەهێن ڕۆژهەڵات و یا ڕۆژەوا دکم لێ بەشە ئەمکە دەژێ بەشە ئیرانۆلۆژی یا ناوەندە زمان و کولتورên ڕۆژهەڵات شێ dersên zimanê Kurdî didim dersên ya Kürdolojiyê didim ewa nêzîkî 20 salin kar û xebatê min li ser ya giring li ser neteve awabûnê ye li ser awabûna komelgehên modernin bername min jî bêguman di vê warî de bin mijar û babet vê raman û komelgeh bin milletên din kulturên din bi çi awayî ji vê dîrokê derbas bûne û tecrübeya wan çi ye di warê teorî û pratikê wan de ez ê behsa wan bikim da ku em dikarîbin pê alîkariyê têgihiştina ramanekê Kurdî sosyolojiyekê Kurdî di nav nifşên nû ya netewaya me de bi cî bigire bi rastî çêkirina raman û felsefe û sosyolojî bi zimanê Kurdî bêguman nehêsane lê em ê divê dest pê bikin yani ji ciyekê divê em dest pê bikin û hêvîdarim bi xebatekî bihês bi ciddî em ê ew tecrübeyên ku ewa nêzîkî 40-50 sale me divê rê de me bi dest xistiye em wana bikin malê xwe malê milleta xwe gava ku ew pêşniyar dengê min tê erê deng baş e kek ba min hinek binek xişirtê dike bilova bêguman hevalên çar pelê dema ku ew pêşniyar ji min re anîn hevalên ku pêşniyar anîn hevalê min in hevalê min 40 salîn 50 salîn in her yek ji we hûn jî wihan in lê min ew pêşniyar ne ji ber hevaltiyê qebûl kir derdê minî şexsî takekesî ye ku ez ewa 40 sale zarokên xelqê em bêjin di nav neynûkê de zarokên xelqê perwerde dikim lê ez nikarim ew tiştên ku ew zanebûn ew tecrübeyê ku li ba me çêbûye em wana neqlê milletê xwe bikin ez ji we re dixwazim tiştekê bêjim ez 19 salî bûm ji welatê xwe ez derketim ömrê min di nav kütüpxaneyên Ewropayê de di nav toz û kitêban de derbas bûn min li gotina Kurd ez li gotina Kurd digeriyam bi rastî ji bo me pir zehmet bû çi piştgiriya me çi müessese çi berê me tecrübeyekê ku em bêjin xebatên ku akademîkê ku hatîbûn kirin tin nebûn îro îsal li welatê me li Bakur nêzîkî 450,000 li gor texmînê min xortên Kurd vê bibin 19 salî bibin 20 salî 21 salî 22 salî yani li Türkiye her sal nêzîkî 450,000 zarokên Kurd çêdibin bêguman derfet imkan anha neveka demame ye imkan henin lê ji ber du sedeman ew 450,000 zarok yan xort her sal bi qasê ku divê bi qasê ku derfet anaha hene
او به کلتور خو به ناسنامه خو به دیروکا خو به خبون خو روبرو نابن تو استنگ مزن هنه استنگ مزن بگومان سانسوره وکو جنابی به بحث کرد لی استنگ جیک خرابتر کو اوی کو درفه خودی درفه شینن ایدی علاقه وان به کردایتی تنیه یعنی علاقه وان به توابونی تنیه او خاکرنا مولتی کلتورالی او خاکرنا هیبرید او دخازن جی کردان کتله که آمورف آوا بکن بحثا ناسنامه ناکن بحثا توابونی ناکن بحثا دیروک ناکن او تشتنا جبوان نگرینگن دستی وان ده درفت شی هنه دولت چی هن درفت دانوان یعنی پروبلم نتنه مثلا سانسورا و تنگاسیا دولتیه لور جبر دو سدمان او هر دو سدمان من بریار دا کو از به هر آوایی آلیکاریه به چرپل مدیایی بکم و از سوزه دادم که از بجان و دل برنامه که بدل همو کردابن همو کردین کرد پرور بن از برنامه که ور چکم لبر تبینیه که من دنجی هنه از دمان نو یا ما ایکو ام تیدن نها دشبینم حتی نه پشت دربیا 12 ایلولی روش جی خرابتره نها لی درفت جی باشترن جی آلیه که دشبه پشت 1925 دما سالین سی دا ترکیهی بونا پلا یکم دست بیدیکه دوی ساله دا باجاری دبن ترک ده پشت شهر دویم دمکو ترکیه دکوه قاشو پر پارتیتیه دولت ترک sınıfın zümreyin sosyal hakim ya Kürda entegre dikin eva pale duyam ya Türkiye'yi bu neye naha pela seyem ya Türkiye'yi bun bitevayı ya neteva Kürt geli Kürt da ya peşyaka birasti diroka gelan da min diroke neteva buna milletan min servan gelek min kar kiriye çin numune ki bebi avayı tine ko temsila Kürt, temsila neteva به آوای خو تسلیمی هگمونیا ملت سردست بکه به آوایی براحتی خو جخوا دور بخه تشتی که دولت نکاری بویا 4 دولت نکاری بون بکرده سری درکبن وان تنه بکن به آوایی خو تنه بکه او بگمان خو تنه بونیه از پیدشم درد منه او لورا همو کنسانتراسیون و ویزیون و ثبات و لسر ویا ببکو امی او هگمونیا تقلیدی یا کرد و هگمونیا نیهیلیست یا کرد امی تک ببن و کردبونه که نو بدن دست بکرن از و سوزه دادم که از هر آوایی به علم به رامان به فکر به سوسیولوژی به فلسفه امی ویا پک بینن ام سوزه دادن جملتی خورا اوه که پر رش هیا لسر کردان براستی تهلوکه که پر رش هیا لی امکانو در فتچی اوقاس هنه لورا از بانک لحوالین که او حوال من که به ایدئالیزم روحا سالین نفشین هفتهی پیتجین و 40 ساله 50 ساله دیجین او بگمان لما مخاده کتبونه که پر برز و باش آوا کرنش خورا او تجربه این که کتبونه خواه توکه تاککس مبخاده آوا کرنه ویا نقل ملت خواه بکن دا که جه ناسنامه که کلکتیف یا نتوی به تکرن رولا دیاسپورا آنها
دیسا گرینگتر بویه جبر کو ام نکرن هر تشتی جه حوالین میل وکه شرفخان جزیری وکه حوالین اندن کل ولاتن ام زانن آنها از بخواش جیام پیجیام تجربه من هنا از ککسیراش توجی تجربه تچیبو ام زانن آنها حوالین کو سیاست مدارین کو تکو روشنبیرین کو کرد کو لولاتن تداعیک ظلمکی تقیب کرنکیش پر خراب لسروان هيا و لورا دبي ام دياسبورا بتك باري وان دبي سبيكتر بكن دبي هن أبالينكو براستي دكارن آليكاريه و مديا بكنكو داكو ام جبو خا جبو نتوا خا زانين راس قنج و باش هلبرينن gelek spaskekî aşar malata ava ramanên te hêja em hêvî dikin ku di bernama xwe de tu ev tecrübeyên xwe zanebûna xwe nexlî nifşê nû bikin nexlî milletê me bikin nihal ekranê min mîvanek xwe yî din bî beşdarî bername bû rêzdar Şerefxan Cizîrî kek Şerefxan tu xêr hatî dîtina te em gelek kêfxweş bûn berî ez kek Şerefxan re bipeyvim ez ê vegerim mîvana me ya hêza em bibên Sêvêxan li ekraneyê Sêvêxan tu xêr hatî gelo dengê telefona te bawer dikim girtî tu karî telefon vekê Sêvêxan tu xêr hatî باور dikim problemekî dengê min tê wa êwa baş tê wala dengê te êwa baş tê min ez nizanim eger dengê min tê wa la wala problema ev heye girêdanê heye dengê te pir baş nayê بله باشه شاهده همه از جایی که باخفم تشنابهم باشه سیوه جانا واحده به پروبلم تکنیکیه بله باشه سیوه خان باور دکم حتی جاره کیدن دخیر و خوشیه ده بمینه باور میشته پروبلم تکنیکی وقتا درد که به مثلا جی پیدا دبه به هویا کو ام ببین سیوه خان ده برنامه خواده بحثا ام ببین خوا بحثا ام ببین پروژه خوا بکه ام کیفاش از بگرم عالیه رێزدار شەرەفخان جزیری کێک شەرەفخان خێراتی دیتنا te gelek kêfxweş bûm kek şerefxan tukane piçekî behsa xwe û behsa naveroka bernama xwe bike em ê kêfxweş bin باش سپاس بۆ تەجی و مەدیامەی چارپەل سەر خێرێ بە دەنگ تێوە نە دەنگ تێ سپاس ez ê zêde qala xwe nekim ez Şerefxan Cizîrî me ez Kurdê Mêrdînê me û gelek sala el derve mamel Swêdê ma û ev nêzîka 20 salayê jî ez vegeriyam welat û ez niha li virim li welatim û ez ê programê ku ez çêkim li gora daxwaza hevala li gora fikrê wa li gora ku wa pêşniyar kir wê zêde bi ziman vegerê dayî bin ber ku hûn dizanin me platformekî ziman hevbeş bi hevra vekiriye partî me û tevgerê me siyasî îca ev pirsa ziman wê ne tenê ziman be pêwendiya ziman bi ol re pêwendiya ziman bi gel re pêwendiya ziman bi siyasetê re bi netewebûnê re bi karê rewşenbîrî re bi huner re gelek tiştê wilo re em ê vê têkiliyê bêtir nîqaş bikin û mêvanê ku ez hilbijêrim jî bêtir ew ê li ser van mijara kesê ku xebatê wa çêbûne yanî ez ê bêjim bekirî mero dizane ku di vî warî de hinekî xebatê wa cehda wa têkoşînê ku wa heye û em ê wana bixwazin bikin mêvanê xwe mêvanê min pêşî yek ji wa yek û oldarekî li Kurdistanê baş tê naskirin
ناو کردê Bakur حرکت آزادیا Kevin tê û niha jî serokê Partiya Azadiye kek Ayetullah Aşitî insanekî oldar e û duî warî de jî mesela ol û ziman em ê karibin hinek tişta bêjin yani li gora Müslümana li gora İslamiyetê li gora tekstê wanî pîroz yani çi tê gotin ji bo zimanê ji ber got tu zanî milletê me piranî Müslüman e her çi qasekekê sîrac tecrüba kî jî hebe jî lê piranî Müslümanin îca di nav van teksta de ayetin welhasıl gelek mesela bêjin tiştê got Ereba bi serê Kurda anîne heta niha em hinekî ser va pirsa bisekinin programa xwe de û dûra em ê îca bi dû hev de em ê hinek mijarê programa tespît bikin mesela ez dixwazim carekê pêş te carekê bi kekê Sinan Çîftîrek ku niha serokê Partiya Komûnîst a Kurdistanê ye mesela çepê me Kevin çepê me Kurda di piştî salên hefteyî çima piranî giraniya xwe dan ser zimanê Tirkî çima divan mijara de ez ê bixwazim gelek suala jê bikim yani em carna gazna ji dewletê dikin lê bawer bik carna em bixwe jî tevlî hinek tişta dibin got ji karê dewletê jî belkî xerabtir be dewlet hela xuya ye em hemû zanin bê dewleta Tirk çi ye ya jî dewleta Ereb ya jî ê Farisa çin e bes em bixwe jî carna tişna dikin nizanim em gelo bi zanistî em dikin ya dibin hişmendiya me de bê hemdî xwe derdikeve derve ya jî em pir wilo zêde baldarî hereket nakin yani em tişna dikin û dûra em nerin got bûye perçak ji me bûye hêzek ji me mesela zimanê Tirkî jî di nav hereketê me Kurda de li Bakurê Kurdistanê wilo lê hat yani destpêkê de geleka ji me em heme yani kesî got gunehî tune divir de heme tevgerê me siyasî zimanê Tirkî siyaset kir û îro jî em encamê wî dibînin got yanî terî we got tiştekî normal e wextê got bike li ser van mijara belkî hinek pêwendiyê dîrokê re huner re edebiyata defkî got em jê re dibêjin yani wek edebiyata yani ez çawa bêjim hinek gel dibêjin hinek dibêjin defkî ye hinek dibêjin folklor e li ser wê jî em ê hinekî rawestin pêwendiyê bi ziman re çawa zimanê Kurdî dewlemend kiriye em ê li ser van mijara jî rawestin û ez hêvî dikim got yani em bikaribin tiştekî got bala temaşevanê me bikişîne ji ware bêjin û kekê sîrac ez spasî te jî dikim û spasî hevala hema jî dikim ez naxwazim zêde wext bigirim gelek heval dorê de ne lê tiştê ji me bê me bikin wekî Ebdîselam got Ebdîselam erê biraderê me got berî ma xivî tiştê got ji me bê me bikin em gotinê ji xwe mestir jî nekin baştir e yani gelek carî hereketê Kurdî fêrî got wilo bûne got gotinê ji xwe mestir bikin ême em gotinê ji xwe mestir nakin mütewazî bi şiklekî nefs biçûk em ê bixwazin hinek kara bikin û ez serkeftinê ji we dixwazim tişkî te hebe kerem bike bipirsin spas kek Şerefxan bawer bike wexta me jî hinek teng e ez gelek spas dikim beşdarî bernama me bû te fikr û ramanê xwe û bernama kişawa tu dixwazî te pêşkêşî temaşevanê me kir niha di ekrana me de midî mîvanê me yê hêja em bi Rêzdar Salîm Çerîker bername çêkerê xwebûyînê ye kek Salim tu bi xêr hatiyî kek Salim ez ê pirsek ji cenabê te bikim di destpêkê de te dî wexta me jî hinek hindik mayî di destpêkê de ji kerema xwe bidin naskirin û naverok û perspektîfa bernama xwe ji temaşevanê me re bibêje em ê kêfxweş bikin fermo kek Salim spas kek Sîrac silav te cemaeta te û hevalek pêşnad bûne ez Salim Çelîker bi xwe ji Farqînê me navê programê min xwebûn e xwebûn bi xwe bi cemaeta Kurdî civata Kurdî netewê Kurdî û bi nêrîna netewê parêziyê ve girê daye bû çi divê em xwe bin em ji bo xwe bin
حچی پرسا نتو و نتو پارێزیە بەشێکی gelek berfire serê çend sale el vê babetê bilîdim dixwayînim û navaz hewl didim hinek tişt binivîsînim di vê pirsê de pirsa netew çi ne netewparêzî çi ye ev pirs çi çax û bi çi hewayê ketine rojeva însaniyetê ev van pirsa bi xwe re hinek nêrînê cuda aniye holê ev nêrîn bi xetê giştî me bikare bi sê ewar binav bike nêrîna modernîst nêrîna primordalîst û nêrîna etnosîmbolîst ger ku bala we bikişîne ev her sê gotin jî bi latînî le an bi zimanê biyanî ne loma jî ez ê îddia bikim ez ê bêjim ku ev nêrîn tev entrosentrîst in yanî bi civata Ewropayê bilî dibin û vê civatê nirxandine encama ji vê civatê derxistine her awa ez ê bêjim ku pirsa netew û netewparêzî pirsa ilmê civakî ye û ilmê civakî bi xwe jî heval dizanin di vê pirsa ilmê civakî de merkeza vê ilmî de însan hene însan bi hereketê xwe bi preferensê xwe gelek cuda ne ev jî bi xwe re pirsekî di vê warî de aniye her awa ez ê pirsa netewe Kurdî netewparêziya Kurdî binirxînim ez ê îddia bikim ku Kurd di sala daha da ji alî der û dora xwe re yanî ji alî evê êdinê hatine binavkirin û sala şazda û vir de jî Kurda bi xwe binav kiriye millet wexta ku bi xwe binav dikin ew destpêka prosa şiûr û sosyolojiya wî millet ye bi vê manê milletê Kurd prosaya şiûra netewî û prosaya sosyolojiya milletê Kurd di sala şazda û vir de ez ê bidim destpêkirin ji ber ku ev nêrînên Eurosentrîst yani wexta din Eurosentrîst ne ku ez wan piçûk dibînim bêşik xebatê gelek hêja hatine kirin û ji wan gelek divê were îstîfade kirin lê di millet û milletperweriyê de ev nêrîn bi xwe ne nêrînekî universîyal e loma jî ne Marx û Engelsê netewparêzî hene ne jî Musa û Îsay vê nêrînê hene ev nêrîn bi xwe müşexesê hinek milletan e her çend millet hebin li gor wî milletparêzî jî hene ji xwe dünya akademîkî van salê dawî li ser teknolojiya disekine ez ê jî hewl bidim ku modelekî ku müşexesê milletê Kurd e ez ê bînim vücudê vê modelê binirxînim di vê modelê de zêdetir ez ê bi ilmên ku bi şexsiyeta însana ev şexsiyet çawa dike mile şexsiyeta kullekî çawa dike mile ez ê ji wan ewa îstîfade bikim sê çar akademisyenê ku vî warî de xebat kirine hene yek jê Jacques Lacan yê Fransî bêjin William Bloomê Amerîkî û Frederick Bartê Norveçî hene vana vê pirsê gelek bilî bûne ez ê hewl bidim ji van nêrînê van akademisyenan îstîfade bikim û modelekî ji bo Kurdayetiyê bînim vücudê di vir da ez ê hewl bidim ji ekspertê dinê ji însanê dinê ku xwedî gotinin ji nêrînê wan jî îstîfade bikim lê zêdetir
از چرچوا پروگرامێکی کو بەردەستێ بدە دووردا ez ê beş pirs û bersîv vî halî ez ê zêtir bixwazim nêrînê xwe pêşkêşê temaşevanê çapel medya. Gelek spas kek salim ji bo ev agadariyên te. Nihat ekranê de ez dibînim bername çekirê deng û rengê Anatoliyê Rêzdar Muzaffer Özgür jî mîvanê me ye. Kek Muzaffer tu bi xêr hatiyê û gelek kêfxweş bûn. Kek Muzaffer ji kerema xwe tukane bi kurtasî xwe bide naskirin û naveroka bernama xwe ji temaşevanê me re bibêje. Fermo mafê axeftinê te yî kek Muzaffer. Spas dikim serçavakekê siraç. Ez hemû Kurdistaniyan û Kurd Anatoliyê navîn Kurdên Ewropa silav dikim. Navê min Muzaffer Özgür e. Ez 25 salin li Almanya dijîm. Berpirsiyara editûra kuwara bîrnebûnê me ez di bername xe da deng û rengê Anatoliyê de ez ê ji bo behsa jiyana Kurdên Anatoliyê bikim. Jiyana wan, zimana wan, coğrafya wan, adet û ürfên wan, kesayetên wanan di dîrokê de ya jî roja îroyî da li pêş gelbûne behsa wan bikim. Her roja înê em ê saet li heştên êvarê bi saeta Ewropa bi ya Kurdistanê ya Tirkiye saet 21 saet niha em ê li ser ekranê bin em ê mêzekê dikim çawa bi ser kevin. Spas. Gelek spas kek Muzaffer ji bo beşdariya te bêhêviya ku em tu di çarpel medyayê de bernamakî bi rêk û pêk bimeşîne ji niha de serkeftin ji cenabê te re. Temaşevanên hêja em hatin taliya bernama xwe ji beşdarên bernamê jî diyar dibe, ji bername çêkirin jî diyar dibe. Divê çarpel medya di weşana xwe de siyasetekî avakar, siyasetekî erînî lê direxne û dîtinê xwe de bê tawîz be. Wexta mirov direxne û dîtinê xwe de bê tawîz be ew nayê wê wateyê ku mirov bi dijberê xwe re têkeve gengeşiyên xerab. Ji bo vê kê jî ez berî dawî li bernama xwe bînim hevkarê min Rêzdar Mîrza Aqar jî bi me re yê. Berî em dawî li bernamê bînin ez xwarim vegerim aliyê hevkarê xwe Rêzdar Mîrza Aqar. Kek Mîrza gelo gotinek te heye tiştê ku tejbîr kiribe û tişkî Belê spas carek din spas pêşiya spasî wan kesên ku bi nivîsê xwe hest û helwestê xwe yê dilxweşiyê li çarpel medya re kirine spasiya wana dikim. A dem spasiya hemî hevkarên xwe ku yek û derketin bira axifîn dikin û spasiya wan hevkarên xwe ku nekarin bi îşê teknîkî nekarin beşdar jî bibin. Yek ji wana ev vîne ku bernama müzîkê bawer dikim dengê min tê dengê te na kek sirac. Ez bak deng heye evên xwe ji ber pirsgirêkên xwe teknîkî nekarî beşdar be ew jî silav û dilxweşiya xwe ji bo hemî beşdaran dike û di navbenê de ku me axifî bû hevkarên xwe dabû naskirin du hevalên me du hevkarên me navê wan nanî û ziman yekê jî Rêzdar Murad Ciwan e ku bi bernama şev bêrka dem bi dem ew ê bi me re be
و یک جوان جی سیدا الفشنه او جی به برنامه آلترناتیف باقشه بمرابه از سپاس همی حواله های تکنیکت کم و سپاس هفکاری خواه سراجی دکم اون که بمینن دخیر و خوشیه دا حتی دمکی دن امی بهورابن و بخاطره سپاس تماشاوان هیجا از باور دکم مبهور وقتی که خوش و برهمدار در باسکه لسر ناو چارپل مدیا و حوالی خواه سلاو و ریزی خواه پیشکشی و دکم حتی هفته یکی دن بمینین دخیر و خوشیه ده و روش باش